Bakunzi ba Kigali Riyo News rero turagarutse kugira ngo tubagezeho amakuru arebana n'umutekano politike na diporomasi. Tugiye kuba rero tubapudetinga gatanu kuri gatanu tubabwira uko situwasiyo ihagaze mu bice bigiye bitandukanye, dore yuko nyamuneka aricyo kintu cy'agaciro gakomeye cyane. Twirukanse cyane rero sinibutinde ndaza gukubita mbangura kuko amakuru ni menshi cyane. Nyamuneka nyemerera duhite by'umwihariko twinjira mu bice bya hano rwose muri teritwari y'Amasisi. Iyi Masisi urugamba rwakomeje kugenda rufata indi ntera, ivumbi ryakomeje kugenda ritumuka mu buryo buremereye cyane. Yes, birumvikana rero ni byinshi cyane bikomeje kugenda bitangazwa ariko kandi binavugwa. Ubwo nyamuneka ibintu ariko ndabona hano imirwano muri teritwari ya Baraka ndetse n'ahitwa za Karemi, ibintu byongeye gukomera. Baraka na Karemi ibintu byongeye gukomera, ivumbi ryongeye gutumuka, ibintu byongeye kuba ibindi bindi. Na zimwe ni zimwe mu nkuru zikomeye cyane turaza kwinjiramo. Ubwo bishatse kuvuga yuko nyamuneka isaha ku isaha urugamba rushobora kuza gufata indi ntera. Turaza kwinjira muri byinshi bigiye bitandukanye, tugere tubapudetinga gatanu kuri gatanu tubabwira uko situwasiyo ihagaze kuko ni byinshi cyane ndimo ndabona rwose bikomeje kugenda bitugeraho. Turaza gusimbukira mu bice byariya muri teritwari by'umwihariko ya Uvira tubabwira uko situwasiyo ihagaze, ariko kandi mu bice bigiye bitandukanye hari imirwano ikomeje kugenda ica ibintu. Turaza kuba dukomoso tugenda tuva imuzi n'imuzingo mu buryo navuga ko udasanzwe. Ibyo byose rero nizere ko muri tayari tugiye kuba tubyinjiranamo mu buryo bukomeye cyane. Sindi butinde rero nyamuneka kuko amakuru ni menshi, ndaza no kugenda nkubita mbangura nikoza mu bindi bice. Emera duhite twinjira mu makuru nyirizina arebana n'umutekano politike na diporomasi, by'umwihariko amakuru yacu duhere by'umwihariko mu bice byaza hano muri teritwari by'umwihariko ya Fizi mu gice cy'Iminembwe. Iminembwe ibintu bikomeje kuba ibindi bindi, ivumbi rikomeje gutumuka. Minembwe turaza kubabwira amakuru agaragaza ko imirwano yongeye kubura ahitwa Mikarati ndetse na Nyamara. Ni amakuru menshi cyane ahari. Turaza kugaruka kandi ku kijyanye n'ibirimo biravugwa by'umwihariko mu gihugu cy'u Burundi, bivugwa ko nyamuneka icyitwa impunzi zakomeje guhura n'akaga gakomeye cyane. By'umwihariko izi mpunzi rero zikaba ari zimwe mu zikomeje kugenda zihura n'ibibazo byo mu rwego rwo hejuru bwaho ni mu gihugu cy'u Burundi. Turaza kuba tubabwira uko bimeze n'ahandi henshi turaza kugenda tubapudetinga tugenda tubabwira uko situwasiyo ihagaze. Ariko kandi nanone ku rundi ruhande z'abanyekongo zifuza gutaha zibone uko zisubira iwabo, AFC M23 yatanze ubwo busabe biciye mu muhuzabikorwa wayo Colonel Nanga nyuma y'impunzi z'abanyekongo zahungiye mu Burundi zibayeho mu buzima bubi cyane. Nanga mu butumwa rero yageneye Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi yagize ati dushingiye ku kibazo cy'ubutabazi gikomeje gukomera cyane ku baturage bacu bahungiye ku butaka bw'u Burundi, turasaba mu cyubahiro ko umupaka wafungurwa kugira ngo ababyifuza babashe gusubira mu gihugu cyabo banyuze ku mupaka wa Katumba, umutekano mu cyubahiro no mu ituze. Nanga rero yibukije Ndayishimiye ko uruhande rwa AFC hafashwe ingamba nk'izo korohereza abaturage bo mu Burundi gusubira mu gihugu cyabo. Ibyo rero yahereyeho asaba no kuba abaturage b'abakongomani bari muri iki gihugu cy'u Burundi bafatwa muri ubu buryo bakagana iwabo. Uburundi rero bucumbikiye impunzi zirenga 1000 z'abanyekongo bahungiyemo mu kwezi gushize baturutse mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo haberaga imirwano yasize AFC M23 yigaruriye umujyi wa Uvira. Amakuru avuga yuko kandi izo mpunzi ngo zibayeho mu buzima bubi cyane kuko mu buryo hari n'izibarirwa muri 50 zimaze gupfa zirenga kubera inzara, kubura aho ziryama ndetse n'uburwayi by'umwihariko icyorezo cya kolera. Leta y'u Burundi rero biciye
mu banyamabanga mukuru wa CNDD-FDD iyobowe na Rev Ndikuriyo aherutse gutangaza ko nta gahunda ya vuba ihari yo gufungura umupaka wa Gatumba, ndetse yanavuze ko umupaka uzafungurwa kimwe n'iy'u Burundi buhuriweho n'u Rwanda. FC23 iribaza gute umupaka wabo na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo udafungurwa. Ni ikibazo gikomeye cyane, sindi butinde nyemera mubwire yuko nyamuneka abantu bagera ku 8 bishwe muri iki cyumweru cyo ku itariki 11 Mutarama. Abantu bagera ku 8 bapfuye, abandi barakomereka mu mirwano hagati y'abarwanyi b'umutwe Katanga n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Bukoma, by'umwihariko intara ya Lomami. Nk'uko umuyobozi w'agateganyo wa teritwari yabitangaza, ngo abakomerekejwe n'amasaso basabye kwimurirwa mu bigo nderabuzima bifite ibikoresho bihagije kugira ngo bavurwe neza. Madu Kalenga yasobanuye ko hari abari bahaje ingabo za FARDC zongera ingufu bagenzi babo mbere yo kugwa mu gico, nk'uko inkuru dukesha radiyo ya Okapi bitangaza. Yasobanuye agira ati twari dutegereje ko babaha icyubahiro, ariko mu buryo butunguranye twumvise urusaku rw'amasasu ndetse natwe abayobozi ntitwari tuzi ibyo ari byo. Twaganiriye n'abayobozi baho tubamenyesha ko agabweho igitero n'abantu bavuga ko ari aba Katanga. Habaye imirwano bituma hapfa abarwanyi 6, ngira ngo ibyo nari nabikomejeho. Katanga n'abasivili 2 bishwe n'amasasu yizimiye. Ubuyobozi rero bwa gisivili bwagaragaje kandi ko abandi bose 8 bakomeretse bamaze kwinjira mu bitaro. Madu Kalenga yongeye gusaba leta z'intara ndetse n'igihugu gutanga ubufasha ku bakomeje kugenda by'umwihariko bagerwaho ingaruka n'ibibazo by'ubugizi bwa nabi. Ibyo ni biri kugenda bigaragara ndetse binaba, by'umwihariko byamaze kuba biteza ikibazo gikomeye cyane. Naho mu bindi bice bigiye bitandukanye by'umwihariko birimo n'umujyi wa Baraka, ni zimwe mu nkuru n'ubundi zikomeje kugenda zinagarukaho n'ibindi bitangazamakuru bigiye bitandukanye. Ahubwo nyumira nkubwire yuko itegeko nshinga ry'ubumwe bw'Uburayi ryashinjije u Rwanda gutesha agaciro amasezerano ya Washington DC asaba ibihano bikomeye ku mutekano muke uri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni kuwa gatatu rero tariki ya 12 2025 mu mujyi wa Strasbourg ni mu Bufaransa, inteko nshinga amategeko y'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi iyo yateraniye mu nama idasanzwe yihariye ku kibazo gikomeye cyo kuzahaza umutekano n'ubutabazi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru ndetse no mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, ni mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyo nama rero yabaye nyuma y'ifatwa ry'umujyi wa Uvira n'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo. Iyo nama rero yari iyobowe na Depite Hada Josi na Jean Victor Umubirigi, akaba na perezida w'umutekano w'intumwa z'inteko nshinga amategeko y'Uburayi. Mu nteko rero ihuriweho n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi EU, by'umwihariko yahagurutse avuga ko ibi bintu bikabije ku kijyanye n'imirwano ikomeje cyane mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Aranenga cyane kutubahiriza amasezerano ya Washington DC ashinja u Rwanda gukomeza gushyigikira umutwe wa M23. Mu buryo rero nk'ubusanzwe by'umwihariko byakomeje kugenda bigarukwaho kugira ngo babihe inzira y'amahoro. Mu ijambo rye rero ryagaragazaga amarangamutima akomeye, Dr Victor yagize ati birababaje kongera guhamagaza inama ku kibazo gikomeje guteza ibibazo, gikomeje kugenda kirushaho kuba kibi cyane mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nubwo amasezerano ya Washington DC yarushijeho gukaza umurego mu minsi ishize
gishize umujyi wa Uvira wigaruriwe n'umutwe wa AFC M23. Ibi byateye impungenge zikomeye ku mutekano by'umwihariko mu karere kose muri rusange. Yongeyeho yuko kandi raporo zitandukanye zigaragaza ko ikoreshwa ry'indege zitagira abadorove bita drone mu bikorwa bya gisirikare. AFC M23 n'ababashyigikiye abakomeje by'umwihariko kuvuga yuko ibi bitero ngo nabo byabatatse bikomeye kandi bikaba ibitero byaturukaga mu gihugu cy'u Burundi. Yanashimangiye yuko kandi ibikorwa bishira akarere mu kaga ak'intambara ishobora kwaguduka hagati ku mpande zombi, anasaba umuryango w'ubumwe bw'Uburayi gukoresha ingufu za politike mu guhagarika imirwano. Iyo nama kandi yanitabiriwe n'abanyekongo baba mu mahanga by'umwihariko abatuye mu Bubiligi bagize uruhare mu gutanga ubuhamya ku ngaruka z'intambara zikomeje mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bagaya ihohoterwa rikomeje gukorerwa abasivile, kwiyongera kw'impunzi, isahurwa ry'imitungo ndetse n'ibyaha bikomeye bishinzwa imitwe yitwaje intwaro. Abanyekongo kandi bashyigikiye Depite Hada bigatanze urwandiko rusaba ko u Rwanda n'abafatanyabikorwa babwo mu mutwe wa AFC M23 bafatwa ibihano bikomeye, basabye ko habaho uburyo buhoraho bwo kugaragaza kandi banasobanura yuko by'umwihariko ibyo bishobora gufasha ingamba zo kugira ngo umutekano ugaruke bikanatanga umusaruro. Muri urwo rwandiko kandi rwagize ruti inteko nshinga amategeko y'Uburayi ifite ububasha bukomeye bwa politiki bwo kugira ijambo rikomeye biri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ishobora gusaba kandi ko ubufatanye bwose bw'Uburayi bufite ingaruka harimo inkunga n'ubundi bufasha bushingirwa ku ntambwe zifatika kandi zemejwe. Guhagarika imirwano rero, guhagarika inkunga n'imitwe yitwaje intwaro, kohereza ibikorwa by'ubutabazi mu gihe ibyo bitubahirijwe, icyo kintu gishobora kuba. Banasabye yuko kandi politike z'ubucuruzi n'amasezerano y'ubufatanye bw'ubumwe bw'Uburayi binengwa n'ihame ridakuka rivuga ko politike nimwe ikwiye kugira uruhare mu buryo buziguye cyane n'ubutaziguye mu guteza imbere rero mu gusaba umutungo kamere cyangwa mu gukomeza ihohoterwa bishingiye ku mahoro arambye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo adashoboka hatabayeho guca mucyo ndetse no kudahana. Kurinda abasivili rero, gukurikirana abagize uruhare mu byaha bikomeye. Iki gikorwa rero cyagaragaje ubushake kwiyemeza kw'abanyekongo mu guhangana ndetse no guharanira amahoro n'umutekano mu gihugu cyabo, banasaba amahanga kurenga ku magambo bashyira mu bikorwa ingamba zihamye no guhagarika amarorerwa n'amahano bikorwa mu kwibasira abaturage mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umujyi wa Uvira rero ifatwa nk'ibi rikomeje kugenda rigaragara nyuma y'ifatwa ry'umujyi wa Uvira. Umutekano wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu ntara wa Kivu y'Amajyepfo wakomeje kuzamba, wafashwe kandi na M23 mu gihe gito gishize nk'uko byari byagiye bigaragara kuri rezo sosiyo zigiye zitandukanye ndetse n'amakuru yatugeraga nk'uko yabitangazaga. Mu gitutu gikomeye kandi cy'amahanga by'umwihariko Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umutwe wa AFC M23 watangaje ko ukuye ingabo zawo mu mujyi, unavuga ko ugiye gushyiraho amahirwe y'inzira ya politiki ndetse n'amahoro. Itangazo ryashyizweho umukono tariki ya 15 witwa Colonel Nanga, umuhuzabikorwa w'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo. Yanavuze yuko kandi icyo cyemezo kigamije kubahiriza icyifuzo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'umwe mu bahuza ibiganiro hagati ku mpande zombi. Ibi bibaye kandi mu gihe igitutu mpuzamahanga gikomeje kwiyongera ku mutwe wa AFC M23 cyane cyane nyuma yo kwigarurira imijyi nka Goma ndetse na Bukavu ntangiriro z'umwaka. Abadepite rero b'i Burayi basabye ku mugaragaro ko u Rwanda rukura ingabo zarwo ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyo myanzuro kandi ikaba ikomeze gushyira ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bakavuga yuko kandi ibintu bigomba kugenda neza muri rusange.
Si ibyo gusa rero, by'umwihariko amakuru yo ni menshi. Munyemerere rero tunagaruke ku zindi nkuru zikomeye kuko ni byinshi, impunzi zikomeje kwiyongera, ni update ingezeho, ndavuga nti nanjye reka nyibagezeho mu buryo bwirukansi cyane. Amakuru rero aturuka mu gace ka Katumba ni ku mupaka wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aravuga ko impunzi zaturutse mu mujyi wa Uvira zahunze intambara n'umutekano muke, zikorerwa ihohoterwa rikabije n'inzego z'umutekano z'u Burundi, bikavugwa ko rero bamwe mu benshi bahasize ubuzima nk'uko byemezwa n'abatangabuhamya. Abaturage rero bahungiye i Burundi bashaka kwinjizwa mu nkambi z'impunzi cyangwa se gusubizwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko barabyangirwa. Icyo cyemezo cyateje umwuka mubi n'ubushyamirane hagati n'abapolisi bashinzwe umutekano mu bice bigiye bitandukanye by'u Burundi. Abaturage rero bavuga ko polisi y'u Burundi yakoresheje imbaraga zirenze urugero, by'umwihariko igakubita bamwe mu baturage b'impunzi mu buryo bukomeye cyane. Umwe mu bahohotewe bikabije rero binavugwa ko yakubiswe igiti mu ijosi, yahise apfira aho ngaho, abandi bagakomereka. Ibi bishatse kuvuga yuko rero mu gihugu cy'u Burundi nubwo bahungiyeho bamwe, abandi bimeze neza, abandi bikaba bimeze nabi muri rusange. Gusa ntabwo by'umwihariko nyamuneka kandi bukomeze kuvuga byinshi, muraza kunyemera nze kugenda nkubita mbangura mbabwire yuko amakuru aturuka mu gace imirwano yabereyemo nk'uko biri kugenda bigaragara ni muri teritwari ya Masisi, aremeza ko inyeshyamba za M23 zimaze ukwezi zihangana na FARDC mu birindiro by'ahitwa za Kinyumba, ku birometero 10 gusa uva ahitwa Nyabiyondo, ni ku muhanda wa Pinga. Zagabye igitero rero ku birindiro bya Wazalendo ku isaha y'isa 11 za mu gitondo kugira ngo zisubize uriya mudugudu, ariko biza kugorana. Wazalendo ivuga yuko rero yahagaritse iki gitero cy'inyeshyamba za M23 maze zigasubira ahitwa Nyabiyondo nyuma y'imirwano ikaze cyane. Ibintu rero bikomeje kuzamba kugeza magingo aya, ntabwo twari twamenya ni bandi baguye ku mirongo y'imbere ku rugamba, ariko ni bimwe mu bintu n'ubundi turi bukomeze kugenda tumenya, tukagenda tubapudetinga. Gusa birumvikana yuko nyamuneka bitoroshye habe namba, icyitwa imirwano ikomeje kugenda ica ibintu muri rusange. Sindi butinde rero, turaza gukomeza dukubite tubangura kuko nicyo kiba cyatuzanye. Nyemera duhite dukomeza n'andi makuru by'umwihariko akomeje kugenda aturuka ku mirongo imbere ku rugamba, tugenda tubapudetinga tubabwira uko situwasiyo ihagaze. Munyemerere mbabwire yuko nyamuneka rero ibintu bikomeje kugenda biba bibi cyane, by'umwihariko muri teritwari ya Rubero, kuko byabaye ngombwa yuko MONUSCO igira gutya nyamuneka ikahohereza ingabo kugira ngo zijye guhangana na ADF. Mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru rero muri teritwari ya Rubero harateganywa kohereza abasirikare b'umuryango w'abibumbye mu gice cy'abapele, hagamijwe gutanga ubufasha ku bwubahirize bw'ibikoresho by'ingabo by'umwihariko za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Uganda UPDF ziri mu bikorwa bya gisirikare bya Operation Soja bigamije guhashya umutwe w'inyeshyamba wa ADF. Nk'uko byatangajwe rero n'inzego zigiye zitandukanye zibafatiyemo uruhare, ubufasha bwa MONUSCO buzibanda cyane cyane ku bijyanye n'ibikoresho byifashishwa mu bikorwa bya gisirikare. Nyamuneka by'umwihariko babohereze bakore n'ingendo bakora bareba uburyo bihagaze, banakora amasuku bafatanyije by'umwihariko na UPDF ndetse na FARDC. Ni icyemezo rero cyafatiwe mu nama yabereye Beni mu cyumweru gishize, yahuje abayobozi ba gakondo, ahagaragaye sosiyete sivile mu nzego z'abaperi n'ahitwa za Buswaga, umuyobozi wa gisirikare rero muri teritwari ya Rubero hamwe n'ahandi. Yavuze yuko ngo kigeze kugira ngo ADF MONUSCO igire icyo ikoraho. Muhindo rero Tafutini, perezida wa sosiyete sivile muri teritwari ya Rubero, yagaragaje ko inkunga ya MONUSCO igamije gukomeza ubushobozi bw'ingabo zifatanyije ku rugamba FARDC ndetse na UPDF zigiye guhura n'imbogamizi zikomeye ku bijyanye n'ibikoresho n'imibereho, by'umwihariko hariya muri kiriya gice cyo muri teritwari ya Rubero, mu gihe n'ubundi bagikomeje kugenda bahangana n'ibitero by'igisirikare cya M23. Yagize ati rero abaturage bamaze igihe
bagaragaza imyitwarire by'umwihariko ikomeye cyane kubera ibitero bikomeje kugenda bibaho n'ubundi byabo bahanganye na FARDC. Ibi rero MONUSCO ikabigiramo uruhare kugira ngo umutekano w'abaturage uboneke nk'uko n'ubundi ibyamejwe cyangwa se nk'uko iri kuri ubu butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugira amahoro n'umutekano biboneke. Kuva rero umwaka w'ibihumbi 2024 muri teritwari ya Rubero hagiye habonekamo ibikorwa by'urugomo byahitanye abantu benshi bikanatuma abaturage by'umwihariko benshi bava mu byabo, imitungo kamere yabo ikanyerezwa ndetse n'ibindi bikorwa by'ubugizi bwa nabi byagiye bigaragara. Mu gihe ibyo byose rero byamaze gushyirwa mu cyo na MONUSCO